So kay importante yung tauhid, ahamiya na kay importante yung tauhid wa fadlihi gusto ka pa kanilbinya. Dito ka pantalong, kay importante o tauhid gusto ka pa kanilbinya. Kanganay ron, at tauhidu agam arkanil Islam. So tauhid na niya kalala, o di na niya ka puro-puro karubuno ng Islam. So tauhid na miya kalala, udi na miya ka puro-puro aruno Islam. Ikadua, at tauhid wa ahamul muhimmati wa adamul wajibat. So tauhid na daalagi dia na importante kulang ng mga importante. Wa adamul wajibat na miya ka puro-puro awajib. Miya ka puro-puro si mga wajib, mga paliwat. Miya pa niyo to? Ikatlo, al-ibadat la taqbalu illa bit-tauhid. So mga simba, yung ibadat na pluralan al-ibadat, so mga simba la taqbal na di ketarima inun tabu o misabab siko tauhid. So mga simba na di ketarima inun tabu misabab ko tauhid. Ikapat, at-tauhidu sababu fil aman wal intidau fid dunya wal akhirah. So tauhid na kisabapon so kalilintan ng mukarna o di nakakita na ang mukarna wal ihtida na gusto kapituro fit dunia si isa dunia na gusto isa anuana mawin. Ikalima, at tauhidu sababu dukhulil jannati wan najatu minan nar. So tauhid na kisabapon so so tauhid na kisabapon so kapakasulod sa surga na gusto kapakalidas si ko neraka, kapakalidas kung si ko neraka. So tauhid na kisabapon so kapakasulod sa surga gusto kapakalidas kung si ko neraka, kung si ko apoy ko neraka. Ikanom, at tauhidu najatun min kurabid dunya wal akhirah. So tauhid na kilidas kanyan puun kung mga awidakan sa dunia na gusto sa ano na mauri. So tauhid na kilidas kanyan naja mapakalibrikan yan mapakalibrikan yan kung mga awidakan puun kung mga awidakan sa dunia na gusto sa ano na mauri. Ikapito, at tauhid huwal hikmatu min khalqil insi wal jin. So tauhid na skanya ni umangan, skanya ni hikmah sa kiadna o Allah kung mga manusia na gusto mga jin. Ayun to.